Hteo sam da snimim duet, a dobio više od toga ekskluzivno za Pink.rs. Fran Pujas progovorio o zajedničkom letovanju i odnosu sa Elenom Kitić-Vest koja je zatekla čitavu javnost. Nakon što je kao bomba odjeknula vest da su Fran Pujas i jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije, Elena Kitić u vezi, javnost neprestano bruji o ovom neočekivanom spoju. Nakon što su uhvaćeni u Grčkoj na krfu zajedno, o čemu je Pink.rs prvi pisao, za naš portal, oglasio se Fran i otkrio o čemu se radi, kako zračiš, tako i privlačiš. Hteo sam da snimim duet sa Elenom, a dobio sam više od toga. Trenutno sam u najboljem društvu na krfu, ne bih ništa da kvarim. Elena je za sada moj prijatelj, zaključio je Fran ekskluzivno za Pink.rs. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.